Bafethu Danko Sicova lo okhulumayo. Ngiza nendaba. Lalela. Asithiphisaneni. Yabona bafethu elifini. Impilo masingayijahi yabo. Masingayijahi impilo. Yabo. Masithathe step by step. Yabo ngihlezi ngokusho lokho masithathe step by step yabo. Because kuyahlupha ukuthi ujahe impilo yabo bese bifike phambili kuqala yabo. Yabona impilo ayijahi. Impilo ithatha step by step. Uyayincenga noma kunzima uyayincenga noma kunzima uyayincenga yabo uzofika ngeke ufike manje kodwa uNkulunkulu uyazi uzofika yabo. Khuleka mntana sekhaya nje uqele ungabhilivile emadlozini uphahla ngabhilivila uNkulunkulu ukhuleke nje 2026 manje yabo. Yabona impilo ama shortcut bafethu ayisebenzi yabo. Nabafethu manje abanye balana ngenxa yempilo ama shortcut yabo. Impilo ama shortcut bafethu ayisani indawo life ayisani indawo ucamba mama yabo ayisani indawo. Yazi bafethu ayikho into ebuhlungu ukuthi wena mhlawumbe ngathini ube nezinto zakho uphelele ngezinto zakho osebenzile wazi ukuthi nekuseni bovuvu ustrafe uyosebenza unezinto zakho like ziclean yabo. Yazi kusizana ukuthi ube nemali ube rich ube nayo yonke into oyifuna kodwa ukuthula enhlizweni yakho unganawo yabo. Awunawo ukuthula nje enhlizweni yakho hlala ubalabalisa yabo. Bese ngathini kunabantu manje ngathini omunye umuntu mhlawumbe uphethe usemsebenzini uphethe abantu mhlawumbe ngathini akababhadali uyabaroba yabo. Lokho kwenzani ukuthi uze ube nale mali kunabantu bebabalabalisa enhlizweni zabo bakhala enhlizweni inyembezi zaphuma kusizana uku-enjoy imali yalento leyo ukuthi ayisimnandi futhi. Kwesi-2 hambile wena wabulala yabo wathengisa amaphathi wabantu ukuze ukhona ukuphila ukuze ukhona usurvive yabo igazi liphumile lapho. Kwesi-3 wahamba wena wayothwala yabo wayothwala thola ngamadlozi ekhayeni uthole ngani akunakuthula still I mean yabo. So ibhlungu lento le bafethu ibhlungu yabo ngoba manje wena ukuthula usenayo empilweni yakho ngalethi eziwu3 yabo. Ngisho noma ungathi ukuthi wenzeni ukuze uthole imali but as long ungayitholanga ngendlela eright fethu hawa yabo. Yabona nonembeza ukudla unembeza ngaphakathi kuwena vele uzobotha le mali lenginayo khona abantu abakhalile ukuze ngibe nayo yabo. Yes khona abantu abastrafekile ukuze ube nginayo yabo. So bafethu into engizama ukuyiletha mina ukuthi asiyeke nokujaha impilo masincenge yebo wona kunzima sonke siyakufuna ukuya kaMpumelelo sonke siyafuna ukuzibona sihamba ngeimoto sihamba ngezinto yabo. Imoto ezinganokusho sihlala endlini kanokusho siphele nasakhe itezi zethu sifuna abantu bakhe itezi yabo. Abantu siphile nje kamnandi kodwa ngoba impilo ayikafiki yabo ayikafiki yabo. Angathathanga indlela ye-shortcut yabo. Into ebalekile kumina ukuthi as long nomntana sekhaya usakhona ukuvuka ekseni ulele egoli malala kamnandi yabo. Bese bonga ukuthi wena uyadla uyaqoka phela uyayiphatha leyo phone yayo noma ungaphatha iSamsung noma ungaphathi as long uphatha ifoni yabo because manje sesingena abantu baphatha ama-iPhone wathiwa uyabona nga-iPhone abantu abakuthathi serious yabo. Lokho ungakuthatha ukufaka engcondweni ngoba akuthatha ukufaka engcondweni uzogcina usukwenza okubi ngenxa yokuthi wena unale yini le ukuthi bakufakele ingcindezi ukuze uthambe uyolanda izinto ezikucaka yabo. Abanye bagcina sebathandana nama-boyfriend amaningi because bazokhona ukuthola le mali bahamba ukuthenga izinto lezi ekose bazithenga. Abanye manje bayagula ngenxa yama-frontal abanye manje bayawopha ebusuku nemini ngenxa yokuthi balala namadoda anemali because bafunda something ngale mali sayifuna but ezinye izinto zibuza ukuthi lo muntu nje ngoba mina ngilala naye avela ngishaye nga-6,000 ngisithabhe imali le because imali yabo. Ngeke manje ukhiphe imali nje lula kanjalo uyisebenzisile unless leyo mali leyo uyasome inedoji phakathi but singeyokhipha 6 7 nithi mi yabo unless mhlawumbe vele uNkulunkulu ngiphile sidala vele nginamabhizinisi wami lapha I want mine ngathi mi yabo. But uqala angikwazi ngokupha kanjani imali ngakwazi yabo angikwazi yabo. Bese yabo Geli-ke manje-ke buhlungu ukuthi manje uGela khona manje lokhu ubhizi uphila ngivele impilo yakho vele wakhesa lo uqala vele impilo yakho vele manje ulala nabantu vele abanemali and uzibona ngathi hayi impilo yami ihamba right really vele igazi lakho vele selingcolile wena selingcolile kwawena vele seligqwele igazi labantu labo ukuthi vele bathwele bazosole balala nawo
ungazibona nje ufaka amazipho, ufaka ufaka ama-frontal, ufaka yonke lento leyo nasekhaya, but bokwazi ukuthi real senesinyama la kuwe, real vele sewungcolile yabo. Abaningi bakhona abantu besifazane kuyimanje bathanda imali, bayawopha yabo, ngeke ngilibeke igama elihlaza kodwa bayawopha yabo. Noma usuhamba vele nje sekunanesinye isimelo, umuntu wakhona muhle, u-right, u-fit, uphelele, ukahle, mara usuyambona ukuthi sekunasinye isimelo. Lesimelo uye eklinikhi uyakupha-ke baze basilaphe, and leso sithole umuntu wesintu akhona ukusilupha, ngenxa yokuthi thina senzani, sihamba sayojaha izinto, sifuna izinto eziza kalula yabo. Yabo nawe umuntu wesimame siphathe, nawe Mjidi, nawe umuntu wesilisa ziphathe yabo. Isikhathi samanje bafethu 2026 yabo, konke asifiselani nje nokuhle kuphela. Lento engibhora ngani, engibhora mina ngathi thina abantu abamnyama asifiselani okuhle, asisapotani yabo. Ukuthi sisapotana siyaqindezelana thina futhi yabo. Ngabona uzibani banaphumele ngiyacala ngiyalo yabo. Kanti yibe besingabonanga lowo mqondo lokuthi omunye umuntu nangabe uyaphuma uyaqala umfela umoya yabo. Omunye akafuna ukufaka omunye emsebenzini, ngoba uyazi leyo nangikufaka emsebenzini mina ngizokwenza okukhulu okudlula wena yabo. Ingakho ungafuni ukungifaka emsebenzini, uthi uyangithanda kodwa uhleli nami lana, awufuni ungifaka emsebenzini, ufaka abanye abantu because uyazi uhlezi ngisho ngithi yazi the day ngiyothola umsebenzi ngifuna i-license, the day ngiyolona ngifuna uzibona lesikhathi wena dala usebenza mhlawumbe more than 6 years usebenza emayini, okanye usebenza mhlawumbe kuphi la usebenza khona, but awuna-license yabo. Mawena usuzwa mina ngithi the day ngiyothola umsebenzi vele angeke usangifaka emsebenzini yabo. Kodwa anyway asikho lapha, into ebengifuna bengikhuluma ukuthi bafethu masingayithathi i-shortcut empilweni, masincenge bafethu impilo. Yazi impilo mnandi njani nawe incenge ungajahi yabona bafethu. Mina ngisayiphinda manje, jabula ukuthi wena ulala ebusuku ulala kamnandi, ayikho into ekuphazamisayo ebusuku, unless ube nama-nightmare isiphupha kabi vele kukhona lo, but as long wena ulala ebusuku ungasisuli, ungana-next yabo, uziphilela wena kahle yabona bafethu. As long usesenaso leso sinkosilayo manje, as long sangena usesenawo ukuthi ukhona ukuthenga impuphu noma uba 5 kg noma bonga mfethu, bonga. Other than ukuthi manje uhambile wena wolanda into le-Mozambique, walanda into eMalawi, walanda into eBunigeria, wabuya wabanayo la yabo. Abantu uze bakuthuse bathi vele kusuyabulanda le dola ugcina ebusuku. Ubani ulala ubani westrafe uyi-1 la umuntu lo bayabhiza influencer akutshela ngezinto ezilona manje uyi-1 yabo. Amantombazane ngithi lobuhlungu manje ngabo bathanda imali manje banjani abantu abanye bese bawohlukile manje sebaphelile. Uyambona ukuthi lo muntu lo kahle hayi ucedwa yini, ile gazi elifela labantu laba kanjani abathwele phela. Okusitshela ukuthi mhlawumbe ngathi sebenzisa i-protection olana, hayi akuyiyo into ebalulekile dibana inyoka ngazibeka kuthina namhla bafethu ngifuna ukubhodla share nje, siyashare guys, siyaqoqa nje yabo. Na unombono uyabhala, uyakhomenta yabo, uyashare, hayi man uqinisile la akusikho so yabo, siyabonisana yabo. Kuyimanje ungasitshela ukuthi wena mhlawumbe usebenzisa i-protection nalo muntu lo akuyafana sesi yabo. As long lo muntu lo yathwele shayile yabo, shayile phela ukuthola phela kuthiwa engisasho ukuthi akuthwalanga inyoka yabo, akuthwalanga inyoka kuphela yabo. So bafethu into engifuna ukuthi elifeni masincenge impilo, masingayijahi impilo, masingathathi impilo yama-shortcut, masiphile nje yabo. Kuze kufike isikhathi sakho yabo. Angeke sonke siphumelele vele, angeke sonke vele. Bakhona abakho baphile i-high standard, khona abaphile baphile i-low standard yabo. Njengathi thina sesijwayele ukuthi siyasiphilela lokho kunako kuyasijabulisa yabo. So angiphili omunye umuntu mina yabo. Kufana nokuthi kwesele impress intombazane ngigcoke kahle because ufuna impress intombazane, nentombazane nakho iz-makeup ifaka because ufuna impress umjidi. Cha yabo, ayisiyeke nje lo, yiba wena ube natural, zonke izinto zamanje izoba sharp. So bafethu indaba yokuthi lisena ubheka imali omunye umuntu, sivuka mfethu uyithathe phanda, kodwa uphande ngokuhle, hayi ukuthi nasithi phanda hasile, wena uyahasila usutshontshela abantu amafoni, usuqeke emzini abantu bayakhala ngawe, lesibuyela la usesichomela ku-Facebook ukuthi unemali kanti wena uyabo ubulala abantu, uthwele, ubuye la uzosichomela uzosisonkela. Sinankinga uzosisonkela, but in years to come uzokudla lento le yabo. Just bathi vele uyajika yabo, okwenzayo emfihlalweni hambile isikhathi uzovela ebumnyameni. So bafethu weshe siqova lo.